Ngwiba wa hato mugenzi Geoffrey Matambara ubwo yagire kurwomagara gensege akamutsigira ebintu bye byona birumente konko bwa hata natangara kureba ngo mukwa mwana ndayijana motoka ukupakira entezi ka famu beija bagira ngo unsigning ntikamba nze ndabiye mwamesho nanya hariho kacya kunkumanya mugwa angwiwo signing babine na mkamwana nje nuko banje mepapure byungu mbiteho mukono Wilba Bukenya uricha person wentebe yo kubanza we cyareti nagira ngo gutugwo murundo rwo kubanza umukazogu ndejo mu cyareti okupakira ente za nyina zara umurundo gwa kubiri ngabakoma bakora ensonga yemu era bajja n'ebimotoka bibiro kuvena guru ngabaze kupakira emotoka kupakira ente netugezaako nebabalemesa okuzitwala nebaddayo kusawa ya leero mbadde ndiawo ngaera emotoka zakabanga za polisi n'abasirikale n'abagogenda okugoba ente nga bayingiddewo omulundi gwa kubiri nga baze kutwala nte n'olwekyo kintu nze neewuunya nnyo ebintu babikolera Kampala nze n'omukyala simumanyi mulingo ngoguma Fred Nwagaba uri umuturage mu cyaro eki nagira ngo yagwerwa kagwe ubu yaba ari mu nteza risize akareba abantu batari kumanya mu ciceke eki bahenda koma umusharo no mukayikurogu bubakatandika kufunyente bazitwara aha motoka nuko kugambira abataka bagenzi bayizo mu kiraro cya Mukadukemirembe kandi kiraro cya Mukadukemirembe kirimo abantu bingi twina mwente zitu abarana bina mwente abataka bina mwente bahikana bahingura nente zazi yombi yaromo hihe na famu ya Kemirembe bacobwoma ente basipakira za ya moto mweno yize na rondita karibariyo rya Mukadiriyona izinta zazirumu izente ziyana yam umugayikurogu Midias Kemirembe yayibaza umudumuzi wa polisi omcyange cya Masaka Ezra Tugume Chairperson wentebe ya katana habwa district egi Ibrahim Kitata hamwe n'abandi bebembezi ba government mu ciceke eki abo kuguma bamurwanaho government egi okurengwa ebintu byanje tubabyaya babiziro mu muringo gwo busuma insima munonga busuma Ibrahim Kitata urukuru wentebe ya katana habwa district ya Rwengo yajumirira ikikorwa cya koti ya Makindye abo kucomushango nkogu etabandize kuhika hamwanya nk'abembezi ba district ekiragiro kikija cya za police cya zo mu security committee ekiragiro cy'umufuga Makindye koti ya family division ya Makindye obushuma oburi mu koti ya Makindye twenda kugambaho abaramuzi bakubagambaho n'abakama yaba binenkoraga naki nebyabo konka babanze bija ground bacondoze bamanyango kibarakora nicyo kikire ikiri mu mateka umushaci witu yagambaho no mukazogu muwanshoni urukwenda kufurira ente za nyina zara kandogu yashobora ngwente ezirigambwaho akazahawa koti bwanyuma yo koza n'omushaija we Katoto obwahati uri omukyome zena saba zena claiminga mu divorce koti n'empente na n'empente 15 kakati this warrant twafuna judgment netugenda netuyalinga ne police nefuna warrant court order netutandika okukiryalinga ne police kiconco nagira ngo ente zizirigambwaho akazihabwishe obwaba nashwerwa mu maka ga Katoto we cleared and we came. Clearance is here. Yeah, so police clearance is here. This is a warrant from court. This is actually nabwanyuma yo kumara obwire nibajugutirana ebigambo wabataka bamuremesa kutwara entezi fuso yagaritsira yaho Nasha kwa Bashir Karema Abazkai TV agenshonga mu district ya Rwengo.